pumpui lam video hemi thin thip ir thur pumpui asit tam le tlem chungchang video tek siam to a khang kha du tan en non thenga hetianga ir thur kan ti te yang te kan pumpui atanga khatia asit lo chho kan throk vel lo chho khatiam kha ni hei hi GERD gastroesophageal reflux diseases anti a hetiang ni kan tam le a tun tum chu a en kol na lam hi kan soyanga kan thin te lo thi pa in lai he kan throk te lo na a chang chuan in hei o ma te no a lo sa a in ta throk vela te thil tang ang mai a hret te om thina khang kha GERD kan ti hi ani a tam taka chuan in antacids te kan e a as khang kha atacita te hianin na chhok na oxytocin te atela khatia kan e khan chuan in na te po alo chhok ve mai a ema sela pumpui acid pH sang emo acid claim chaklo emo wang te ni chuan in ka khan a chhok ringo ta nu khanin atije om chuang lo fa kha wang khan hemi lower esophageal sphincter kan ti mai emi pumpui chung dewa kong khar kan ti mai LES hi apoi mo em maya hemi a chaklo wang te mo adik lo wang te hianin acid khati khanin phoka alo le chowa nin kan soi to ang bok in pumpui acid wangyan pumpui bang hi hian veng tu ane ya he wangyan acid te hianin atina thin lo ni masela hemi esophagus kan ti mai achung lama hin chonin veng tu kan to silova ka wang khanin pumpui atanga acid lo chho khanin ati long in ati pan ma em tabi kani to nama saber in ayan kolna zinga masaber chu betaine HCl and pepsin anti a hi mezora main omem o ka khelawa ani lo chonin online ate po cha thenga betaine HCl and pepsin hianin hemi protein kan ti mai sa pai troi te hi apuya in hai ba ka kan mi ta tanga tuin nang in siam te tin pancreas kan ti mai hemi real bo atanga enzyme in siam chote kha apuya in betaine hianin natna hriklaka hemi kan pumpui le real te venga tin taksa te po aveng the ani chuan betaine HCl and pepsin hi abik takin hemi pumpuya thur claim emo pH niam emo tan khanin athabika se hei pumpuya thur tamle pH sang tuk tan khan chuanin at enga ti zuazok ke theidon ani nitata kan soyang khanin hemi stomach pH test te hi ti theya hemi kan pumpuya thur om hi achak le chaklo en na hi pH an ti maya a normal hi 1.5 atanga 3 emo 3.5 emo ni a ke hi acid chak tak mai ni a hetiang ni ma sela hemi pumpui chunglam kan chokong hemi hrok vel om zone vel hemi chokong esophagus kan ti a hi chonin pH hi 7 vel dei ni a ewang yanin pH niam enge asang to ani chuan hemi test tu hianin gastric acid pH test emo esophageal pH test emo ti ka po kha poi mo a chan chu betaine HCl hi pumpui acid tama chonin athabak lowa pumpui acid tlem tan khan thazok ani in panina chon apple cider vinegar heju kan thria anga kan soivek to a tasatan thatna anga a hemi kan pumpui rila thur omza te kha avonga in hepo hi betaine ang bokin atlem tan khanin athama zoka in apple cider vinegar hi tuino khatayen thir fian te khat lek emo ni emo tel tur ni a hemi achaku tuk chuanin hemi pumpuya thur tamsa te po kha mithen khata chuanin nge pumpui na te po kha ate zol ve zok hlau theya mi hring kan anglowa nge zon te point anglo ki kha hre ta poi mo khop maya tin so thing he po kan soijinga so thing hi taksatan thatna tam em ma kan chuap tan te po na tha tin pumpui tan chuanin hei so thing mo thar te kan hrianga hen te po hi a helina e mai theya in atui sor te po a in theya a hlangi na har chuanin chini te po lemo khoizu emo te po kha chel atel thei ani palina chuanin
zinc l carnosine zinc chu kan threpe ka zinc chu taksata tha em a zinc chungchang hi video ka siam to a adu tan ayan let thenga zinc l carnosine hi mizoram le turom lo pan online a cha the bokonga hei hi pumpui bang veng him tu thatak mai ni a emi pum nuam lo kan ti kopor dan ti ha tha a in kan taksa a ngami hrik thachi pumpui le rila hrik thachi siam kha apuya taksa veng him tu ani bok ani apanga na chuan probiotics chu hemi fermented food kan ti hian a pai a emi pumpui le ko chunga hrik thachi siam pui tu hi ni a he pui mo khop maya antibiotics kan an e te hian in natna hikati hlum rualin kan ko chunga hrik thachi te kati hlum beka kha khanin hemi H pylori in siam de kha puya kan taksai nan natna do let thena te kha alon hiam thina probiotics an pumpui le ril te awenga hemi bekang te po hi probiotics kan ti singa tela hemi 18 te po tha a tin doi te po tha a in grape juice te po hi nge fermented foods ani a probiotics huanga kan da thenga kan indan hi diklo thina ruinan kan manga kan in teu thina hei chu taksata chon than a thalo ni a that dana chuanin choi khama no chan ve emo ai tlema molek te kha choi khama te in thin la kha pumpui acid tame mo tlema mo tan te kha tha avong tha theya in taksa thik thachi siam tu poka pui thei ani in kan soi to fo angin choi ma in probiotics hi jida kan soi ba ka khanin amum e tu te po om bokani chua to bera chonin kan pumpuya thura tam emo emi atlem emo hi a thalo ve a emi pumpuya thur om gastric acid te hi von dikapoi mo hle a emi pH 1.5 to 3 vela om ti reng hi apoi mo ani chuan natna chungchanga hianin thufin pakata chuanin treat the patient not the disease tinia hian om che thui tak aneya anat na ngorwa enkol lo khanin adam lo tak kha enkol tur ti nania chu adik theina chu ami hringa khan ka taksa dik lo te tiam ta khalo om the ka khanin kan taksa chakna tur te kan taksa mo tla cham te kan lo nei the atiang tia ami hringa kan enkol chuanin kan taksa hianin na dole theina aneya kan taksa chak that chuanin na kan dole ta kan dam ma a natna te po kan ne ma thin ani